Sheki Njanje ine afexe ninga kandiri pende matipunza mulando mwayo na ine anga marini nimatipunza ngondo imwe ine ini malaridi nimatipunza mulando yoyo ine anga malaridi nimatipunza tete yoyi ini malaridi magolo ya mbulo emwe mukale wa imwe mwabi umo ule imwe alola nini majindi dalola ine aba ine dina mwana aba ndi dalola ine aba imwe dina mwana muda bweresa zinango imwe bondida duwala male male mano agana kufuna ninga kandiri pende matipunza mulando mwayo na ine anga malaridi nimatipunza ngondo imwe ine ini malaridi nimatipunza mulando yoyo ine anga malaridi nimatipunza tete yoyi ini malaridi magolo ya mbulo emwe mukale wa imwe mwabi umo ule imwe alola nini tete ine bana deni madabana deni matipunza delini mudele ya michezo difeine muda rumiza tamba difeine kula masharidi mbele bankondo tukushirikati tete so siyemenye mamulungu tango ndikudabwana ndumu tukushirikati male male mano agana kufuna nikakandiri pende matipunza mulando mwayo na ine anga malaridi nimatipunza ngondo imwe ine ini malaridi kula masharidi mbele bankondo tukushirikati tete so siyemenye mamulungu tango ndikudabwana ndumu tukushirikati Felino, afeksi, mwadi watengeriwa shai materiali journalista kalimbani, wo mina adaona kalimbani ana porofa ya kalimbani watu ile misheke njanye ndikufirimari ndinaye pano huyu anaye materiali ya shui ndikeona naye mentira ndikeona pene mkwa kare tunarini mpaseni nkasi mwiste experiencia yewe timbatika fundiswa mbunde ini Sheki Njanje MN Studio ine afexe ndina mwenzangu huyu Pedro nyama iwambe nisheu mbamuna letu tendi huko.